Kena video mar kenang ba hap ha than mar kenang hamar syam ka surak ka balak sniu. Ini ketika National Highway Surat Kabupaten Dengba ka Sulong Kendek Seduai ini gede ha baru kenang di sini ke surat kami kat highway kan long kumni sa sunod di ini bro di nakataw kali he ki truck ki kali ki tuyong di bakit 20 ton yang setia kalong gede ka Diam na lian. boleh boleh Kanyotrap Integrated Territorial Organization kabakantup ya kamawarin kenang area bat ka West Jainta Hills hopo ka Jingelam Ukresan Kso ubadai u General Secretary ka West Jaintia bat ubanchem nonglan unongyalam jong kamawarin kenang kilahiar ban jurip hasilan ter ka surok NH6 na du mauring kenang syadu juwai bypass. Kaseng kalahiar ban jurip hadian ba kila ap kmi lenti ya ke sorkar ke balakular ban maramot ya ke te ke surok balakular da menteri rang ba ke jilla u Conrad ki sangma Henry hadu menta ke sorkar ke klempat le AA bat kaseng kala dawa na ke sorkar ban maramot no shisendon apo laisingi lem kumta kaseng kan shim da ki weipat kilat ban penbore ke sorkar ban le ke badon kam. Pai surat udah siap hau wailat sini dia bagi kamu lagi gerif pun sum senam Kerbekit kadang. sudah lah. Pembiras pangkit dan iceberg lihat. Kumpulan. Kosani kosani. Baik. Dekat rumah pos. Kau ini besok yang betul betul. Ini yang besok buat tiga. Kita kepok makan. Contohnya skat lah. Takto ka video bayar. 4 kali video yang tak saya rasa. Ila bro pecah exhaust. So
nilewan ban ya jurip ya ne surok lor ga jing sniu pelat jongu bat ngiliyo iru de lagi khmat baga jingyai ene ga jingwan jong pai pa kalong ga jing e na kunta banibe hagino gino gi kam kiba kimut ban lei tangi kerpat ya ka Meghalaya Democratic Alliance bahkan pensna yaune surok apo laisngi lada ka sarkar kamsna kampensna yaune surok nikum keseng ginom syong kliti ninyai ba iskmat tegahagaweru lada ka sarkar MDA ka penbha pengat yaune surok kedai kejingsuk hijongki ban khayito ya udau yong lengba kane ka surang te ngikum keseng ni penpau sya ka sarkar bakan simkhia yaune surok khenang ba kan lei kawan jong pai ba kan pensuk khamtam yaki bakinsuk ban khayito ya udau yong sya kane ka than jongi te jingkerpat jongi ban pensna yaune surok naduk maru keneng haduk hi jong kathan jantia hi berok kawei te hakawei ru katkum kejing yo i jongi bau konrad ulawan hi ban sakhi de lagi khmat bat ulawan hi ban pus ya gadur ya ne surok hendrei ngim kwa bau konrad bau yo tang kalai bat ke subscribe hendrei ngi kerpat bau pen i sagi pai ba hendrei to le dagi kam wat nom peni tang ha gadur tang ha media ngikum ga HITO ni kerpat jur ya ka sarkar bahkan simkhia ya ka ne ka jingdawa kini na ka bentau duk usuk na ka bentang jingai nanti jong pai ba lang ro ni nagaliang ka HITO mau nang setel hancing nang tunjukan dekat lambat ini di perasen na Western Hill ni layan dia surok berjuduk ya kene ka national highway ka surok ka bayak na Shillong sa Juwai dek nani namor kenang hadu bandepoi sa Juwai ke surok ka long kumni sa UI kumbaga nila UI baka long kumni langsung pendap ton lagi kiteu ke bahe di jeliu langsung pendap ke kiteu ini subuh kecil yang mat sokar la da cia ke ka basneu kum kicik aksiden kum ka ong be kicik aksiden hi kakak ke ba saja na kapor kum no ka sarkar kan le mana kan ni kum bala ikren ini pada tepat bukan rat lawan berjuduk ini surok andre kecing sisa umri bawan berjuduk ini surok wan benpej ya kali lejang ki high level ki kali ki duyong cungu ada umut banwan hi benpej surok bali wan polsngi ban yo i kecing sai ka pum ka kendeu kat kan ni andre la sutap et miau usong bawan lawan da adek wan turip yang surok Shillong Juwai kecing sisa ulang wan berjuduk surok wan ban pelaj yang kali lejang ini kumbala kren berat nakaseng hi ngi ai por yu tang lai sngi bon maramot no ikani ke surak telada umle hapo lai sngi kaseng kan sa sim da kasin jam da gawai pa ini liang ke SITO jadi bas jadi iwan kan maramot yang surak kita jadi kadu ka baru kren bas liap babun nanti kita buat ka dari ke por yu datang kadu dari ke por kala long mana tu mesti kawan kelas sampai po betul dia lahir baru nak benar bon sepile no ya ketong surok bawa adu mentah di sini ini iba bila sedang berpetrei ya kata bau penrat ular yengi baik ini yang saya itu ni dawa bag sarkar kadai bansna sindon apo laisni balada kamla bansna ngin sawat kilat tinggi bahap le dakung waipat basa kaweru ngin liang kai SITO nginom pediang balada ke sarkar kong bakam don pisa namar ba ngiyo i babu ba kitrok high level kini kitrok kidau yong lerong tang sagi politician bat segi parti te ni mata kesngi nagaliang ka HITO bas dia bat ka marung kenyang area ngilawan ban jurep yang yune sorok abaya dei bat
jongga jentia bat jongga maru kinang ngila yu iba bun kipung dak kha gila dapang neha sorong naga daw bo ukon sama luwan kami gane sorok ke por memir samar bagi high level kile saja ke por memir ban itu udah jong balai ke sarkar kala ong kami ban maka dina bisa samar ke bisa udah jong kala saja ke kepala jong mat bat ni kalian jongi kasang ngin omsong putih ngila dawan kas sarkar bukan sinay una sarok ako kelas ni nagaliang jongi ni nagaliang jongi ni ada pula ban sinay una sarok ako kelas ni di kum kasang yung banseng yin payat na ikali nang tena sor jawai ban kang keneng mingkwa bagi kini gidrabar ngimkwa bagi ni kikalirit bakin saw bakin or subuh lada kikali ki aksiden wan kulit monoban pe ni ka sarkar namar balai ka fine gala le ke sarkar lada ki driver ki bakla klaim dang sebel ka fine kila fine balai pada snew surok pe kene subuh da accident balai ka police department ka sufan kulmari kini ki driver jongi tangi nagaliang jongi in omsong kriti but in selek dawa hi na ki bor bahalor lada kimla ban le no surok ki